Kowe sing alang ikel drama iki. Mudah antem lagi. Lo kario moyala. Ini lo Ramia pesan lo. Nah, andosang di pedukuhan andosang. Ini. Yang sing belih pan bako. Swejo indosang yang pramukawi beli kuat kan. Bako lakar pemerajan nunasi ceri indosang yang pramukawi dumadak dumadik ajak mekejang kerak aja. Anda selamat ya. Kengen, gue kerasa pan, kedo yang beli nyalanan kemuanian beli deh. Halus beli ngerawas benpok, nya apa sih? Kalau aja mesoma mau widana dini di garang buncing, nya apa sih? Cai, wayan buyar cai. Mirip bongol pesan kopeng cai nih ya. Kengkan munyen wake nene baru. Kadera sepeng tlupeng pat wake mepeto wake mula sing suka bakal mekuranan ajak cai. Nah ya subuh kita memutus kena bener nih. Jadi peninggalan. Yang sen kanti bakat kebajangan ya ikut semua sari. Wayan buyar sing lega dikenah nih tawang. Tulungin tiang beli made. Toleh jadi kengken wayan buyar. Yang ni kan melaksana jadi. Toleh. Siang dah pedang. Kengkennya apa sih? Aduh beli campuran. Tulungin tiang malam. Tulungin. Tulungin. Pengalin tulungin. Aliang ubah pengalin. Itu di LPD aliang. UGD. Halo. Pakat ampet nasi. Bojo. Agat cai nulungin pau kudan benoni. Yang sengketo meres kengken penadian benoni. Jalan atuin bentuk bukli. Jalan atuin tiang pulih. Anto sepi anaknya jani loh. Undangan sami sampun memargi. Sampun. Sami sampun. Man. Unduk celeng kudu menapa celeng. Sampun karen liang banyare sampun aturing bidang mangde nampah akana. Boleh sampun boleh. Kemudian kanan nampah. Celeng. Nanti kanang dong. Oh kanan gitu namanya. Sami sampun sayagan untuk Iya tadi ben beli celeng ongkot akon sate digelem. Bos kok gede-gede pisan. Iya nih gede kenapa? Inan suge. Arko angen ngabo. On ngabo sate arko nge. Apa gitu arko? Lah beli. Yen apun niki titiang mangde restu itu sang yang pramukawi yang mejantan wa bukti kaprapi raos bline mangde gelesan tiang meduwe cucu. Yen monto mule-mule ne babo kan padake apa mirip ne sing tadi. Iya gumadi patut. Aduh, Rika kirang mirip kentang riasannya beli ratu depan dan dia sampun mengejang dekorasi atuh sami sampun. Yen mone payah Bocol tadi nasi. Ya. Bocol. Hei. Kengen dulu. Aduh. Ya. Weh. Kene wayan ratu adi peseset mesra. Ya kene. Aduh, mosok kapan dia ken macan mare. Ya. Makale
cecek lah. Memeh ratura. Muki mau kan bojoke. Memeh. Nak kengkian unduk ada di kene pejalan deh kone. Sengkalo tiang malah kagen nyet tiang kal abang yo atau berane kal sido terima kal sido melah kena yo hiduko suladri Mon? tekanin tekepeh bat kelewara tiang dike sing ada aja nih rasa okan guru nih tiang saka lantas unang tiang gumatat gumicet isin gunung kawi ya ore mes-bes tiang niki tiang para-para bekejang ke bes-bes ke ubor ke pusang pangsing tuh Dong dayanen beli. Ya namun tuh sebut yang matur kan beli diolah sampun nang mau maksa membari kose. Iya dian beli akeh medue jina te berane dan samian akeh istri jak tuang beli. Jadi kene senbat. Memocol ka dirasa gaen tiang tuyuh tiang sing maji jadi len undangan coba mekejang na karau. Perbiya Banten upakarayanya sami sampun puput. Nah jadi nak lu sing aba mulai lek jikuda lek aten tiang beli. Jadi kene apan beli apan setindak. Tekenang raos beli nih. Durusang margia samian titiang lakar mulian. Woi, tadi penguntat pengidih tiang kinaji udani uli kengken jeban pang sido je tiang ganten ngajak ikut Sumosari mapan sing sido tiang sapang yo kedatang tiang yo kidamang tiang yo kengken ben aji jani ngulah kang ngunuk kang ni berana aji ngelah berana ngon ngetoh makin pang sido je tiang ganten pang sido je tiang mekuran yang lawan yo tan medue erang makalingsir. Era makin aku do wenten alit. Woi, dukuh suladri cai. Sing mirip kena bancai nyen waki. Antus. Ning, ye di tiang ye bang bapu. Wah, sadi kaon den. Sido bapu berjalan kengkian penadin nih. Pragat bapu, pragat. ye dapur gadan tuntat tiang antos jadi dipuri Lan, Maya ya kejang mi. Dada abang jadi lan, ireng bener. jadi cai ngiring sen jadi. Kenapa aja pemarjain dulu nih? Barang kuning hidangan lu. Lan, Barang hidangan. Dia yang kanunnya pemarjain pada bang pun boleh. Ya, kul. Entah, macam. Dengar. Duh, kengke nang menjani. Kekene nang penaden doh. Kekene bo jani ne. Long jenang ni kene pon. Ne pecang sing percaya. Tidak dayu datu nih Kang. Memekejang kesaktian ilmu ne kene ne ketok kenyataane di luar ekspektasi ya. Mana ada ben luweh kan ben kengke nang. Sing madaya ketok kalem jemo tu. Kadang nak sing sakti polone ke Sumosari, jani kene je sam. Mudiang ne bakat sangatang paling menang matur reng ka iden do. Ket tolong jangan. Men dah di becunang. Inan lea kok kene dah di becunang. Mimi Dewa Ratu. Oh. Yo iklinyar nih. Hah? Yang bon, adi badang kene dadi muon dadi puon kene. Anu permaning masa bangleng tagang godoh apa keplo komporne. Adi bang na kelpo, tagang godoh hijau. Aduh. Nah kene udah tadi bisa kene. Niki pun sangkani pesuecan ratu pengician di tiang pengleakan sakti. Lu karena sebuah menggena sebuah pragat. Menggena kenyataan sengaja artene pekakasun. Apa lagi? Atur, rat. Melongan dayu, dadu akan mandu. wah, Ade cara
Terus ada granong dego di. Neken. Oi, Yen orang sing gandong. Nah. Jag mah kesiap. Tor maning nadak saro. Jag mah keples teko tangkil. Tanang ngecet malu. Jak saja kengken ni unake. Kantun sing dayu eleng reng kitia. Ngudiang sing. Rekadang gede sesai-sai mai. Kantun eleng. Pasti pada Mantep main ngudiang ya nek ngudiang ya nek. Encing ada ale sing mungkin deket. Pasti ada anu kenatu nih. Ada anu kenatu apa? Pasti anu atu kene. Nyar. Anu kengken. Pasti anu atu nih. Diang subo lingsir, sing mampu sing ngudiang, sing dang ngudiang. Wong puber makere bangga deket kan. Ceguanen wanen saja daging nem sedat bola. Dan